جبرنا كادن آدم جزمك أفدم وحمود ميوخش تماشوان النجاح أما في حفتي برنامج خواه لقادا یکی گلانه چه بکن أما پرسکریکا کرد بپرسن چما پرسکریکا کرد به آوایی که لزو بس نای چارسه کن چما گاون دموکراتیک گاون جبو قانون آزادی نای نعوتن کارکر و کتکار دوی درباره دا چه دفکرن وکا کو پانکارتی ور پشت میشی دوینن جوانن کرد به پانکارتی که بالکش و کودوار دمشن اما جی هم جی جوانان پرسن هم جی بشتارن میتینگ پرسن که چه فکرین در حق پیواژوی آشتی و جوکا دموکراتیک دا برنامه ما دست بید جبو چارسکنا پرسکریکا کرد جبوی قانون آزادی چه خوازی بجی ماوانی ماپیر ببیو و کردیس حقو بگیر و ترکیس حقو بگیر و لازی چرکز و حقو بگیر ماپیر پک چیز خو چند هنر خوب بجوی خود بردوام بکری سر ماوانی هر کس وابه بیو و ما آزادی میاند دموکراسی میاند ما بجوی خود بردوام بکری کتکار و کارکر چه خوازن دوی واریدا ماوی ما yani Çin'i bir iş var Çin'i bu. Ma ay kaser hemen Çin'in vani. Anik bendi çek yine ne maneno. Ay ser ma ani kabul ne keni mavani ki va azadi baba ve demokrasi bak ve maris ay kaser ve ay nur ne ma pernir vela bu hemen Çin. Zor spas. Spas veş. İro ketkar u karker tamamen Türkiye Kürdistan'ı dicivin. Lebes دخوازو امبیجن مبستا کارکران هیا کتکاران هیا چما پرسکریکا کرد نای چار سرکن چما گاوین بلاز نای ناویتن ام دروژه گله گرینگ دا در باز دبن ام دخوازن یکی گلانه جبوی مرواتیه جبوی گله بندست جبوی کارکران بوی خبرکاران جبوی تمام جهانه کو انسانه کم کتنه ببین یک او برسف بدن ve پیواژویا گران کتکار و کارکر جبوی آزادیا گله کردستان جبوی آزادیا برزو جلان چه فکرین یا راستی آشتیا برومت جبو ما گله گرینگه امجی دخوازن آشتی کی برومت به آوا کرن ایرو یکی گلانه کارکر و کتکار دمشن هلبت دخوازی وان هنلی دخواز سرکت ورده چوکه که دموکراتیک آزادی و آشتیه قانون چما ناین چکر قانون آزادیه سال زیادتره ریبری کلی کرد برز Abdullah Öcalan biz bevacıya dahi dest bekirin hela ve kıstını xuda çı gav hatıba avetin çu hatiya avetin edi gav avetin de devletiye devlet vi bevacıya da yani serarastiyek bir de bevacıya göre gaveki meka kanuni bine jiberiye ki ev ilo roja ketkaranda daxwaza geleme seri da azadiya reber apıya o demokrasiye azadiye yani jiberiye ki em duxazın reber ap azad bibe o kanunen vasbın avakirin hükümet gavan naveje خصص کریه حکومتی قانون آزادی و آشتی ناین چکرین جبوی چارسکنا پرسکریکا کرد چه دخوازی بشی ادخوازم فرصتا کسروکا پویرو دای حکومت ترک کسی نداید تاریخ ده کسی نداید کسی اینو ویکا به کوخته ناویجه اوی حکومت ترک اوی هر رو هیر شرد و یمیجی کچه به اوی هم بیتر Orta Doğu, Amerika, İran, Şerrevan, Doğum beke, evet Türkiye'si bikşine nabko ve nakli. Vakti bikşine nabko Türkiye'si biri kökten de ve her inşallah. Ya tezgere kakır her vakti eve bar ve Türkiye hükümeta Türk dedi. Akır bar ve Türkiye hükümeta Türk dedi. Ev tezgere ilo fırsat ki mezun seroka po dayvan. Kere ve fırsatı tapir geri spar gav naveze.
ایرو روزا دخوازن کارکر و کتکار کو بین زمان آنجی پرسکریک آن ور چهار سکن لید بنگاه پرسکریک کارکر اندان چهار سکن پرسکریک کرده چهار سریا پرسکریک دموکراسی و آزادی هیه پیواجوه کو هاتی دست بکرین چقاس و قانع ایکنات که والا پیواژه گو دست بکرنه ته قانه و انکار تشکی صافی نکرنه تف خاپاندنه تشکی جیتنه چوا دبی سال 1923 ده کرمانجا وان خلاص کر آنا جدی سب دست کرمانجا دیسا دلوانه وان خلاص کن یالنز وان تشکی نده دستمه غیرش خاپاندنه تشکی جیتنه چما ون خاپاندنه بهتر تخن روزا بخواد چما ون نبهیوینن اوجی خبرته اوجی کماسیا میه ام دماغ باش نافکرین لوما و امتنا خاپاندن و کماسی جی کماسیا میه چما حکومت گاوین آزادی گاوین آشتی ناویجه لبندا چیه حکومت حکومت sadece bende خود seçimi bende roja خویه bende hesabı خویه çaval hesabı be avadı ki enviya baş zanıbın divi pevaje ve te menfaat kime tedattine sadece ben kapine emci avasekinel devevan mezetken خاپاندنه başka tışki jittine و چه دلی و راحت که ونه بچه کیف خوش ببن ونه بیجن آوا چه دبه çi dili merhat ke vakta gele Kürt serfiraz bu azad bu ve şağı ve agire dili mehenki sar be ev rahat be irot mezet ki çıka ben bay karınç der ve bejin mesela teditir ki de size ne yaptılar daha çi bin neserime metalan kirin me kuştum me varan kirin me jiyeme kavrandın tişki ne iştin em hatine va metropol kenta tev birçine tazine dibin destane irotikari beji gele Kürt serfiraze na hatta gele Kürt serfiraz nebe azad nebe eve pevaje ve yani emin hiç bir şahsi fikri şahsi emin tev kapandın tişkitine ya پیواجو هاتیه برختمینه اون هلوسته حکومت چواد بینن Vallahi revşek edibinin gere bavece. Çünkü gavabetin demokrasi boyma hemuya bu hemu gela bu insanate gavki pir peştaya o vizedetir şanse kesezi tüneye gere gav bavece. şansı Türkiye Kürdan kiye kit Gere kurda kabul bike. Tamam. Hebuna kurda kabul bike. Gere rehisine kurda kabul bike. Gere ali demokrasi de gav baveci. Yani gav baveci. gele Kürt Abdullah Öcalan jibo ve pevajoy ne şansı ki dawiye Daye. O şanse ki heri başa heri cidaya heri peştaya. Ya seba demokrasi, seba aşti, seba vekevi, seba insanati, seba peşteçuyini gav ki pir baş avetiye ve tenene reveberi je Türkiye'zi reveberi destatarizi baş dinleri fakat gav avetin gerek. Be gotin pir başın fakat gav avetin da Gotun heye gavtune ana xuyadıkı da xwazame gav bavêjin yani şans emme kesi ali demokrasi û aşitî wekevî biratî zêdetir tuneye gerem bikin yani têne em ne herkes misane hükümet gavan naveje düşuna xoda sekiniye Kürt daxwaz ki ku gavên azadî aştî demokrasi ve navetin ev pevajo bilestir bibe û çi dixwazin ji bo helwesta hükümete bêjin حکومت والا گاو ناوی یعنی ورسکنی جی خدا او ایشو کاری خپاندن یعنی به خپاندن کاری شویت نی اب وی و امبر سوریه دا کر بانه دا سکنادن نکاجی ایران وی و دوی بلکی تشکی به دست خینم چقا ساز بنیدا تشکی دستوان بگرم هو خاص یورا کاری یعنی عمره ما گشت نی دخابین به خپاندن تشکی نی چما umuda watine un ve heviya xo çima we biriye بابو
گله کرد جواکه که باورمند و هیویداره به هیویه Vidar hatan ka partiye çağat desti veda gıkır tiştek bıkıtır ne da tişki nama yani. Gava ki gerek Türk baveji. Türkiye gav naveji yani. Bana menfaat yok. Yani umada metu ne. Azbar beji. Fırsat bimine ücar beji dondurmuş kir. Ala bere goya mavet buzluğu mu dondurmuş kir. Nikah jar aldı tişki var eve çevik yani. Bana bir umada metu ne. سپاس حکومت گاوان ناویجه گلی کرد هر اصرار دکه جی سیاستمدارن گلی کرد رهبر گلی کرد هر اصرار دکه جی گاو ناین آوتن به تایبەتی گاوینج بو قانونین آزادی و آشتیه کو کرد ایدی بگیجن آزادی خو گلین دن بگیجن آزادی خو حکومت بیدنگه به هلوست حکومت چوا گردی براستی yani tiro ke biner hatta rojayru kesi jibo devleta Türkiye befekri tuzane ve çizimi ev deste aşitiye ve bernede tuzane çünkü xalasya gele Türkiye be xalasya gele Kürdü yani tiro ev beroşal horta rojalata navin dikele براستی امروز چاوی خود بینیم وانه به ایران چات سریوی عراق چات سریوی سوریه چات سریوی ترکیه جد سری دیه اگر ancak Türkiye خلاص که براتیا گلای ve pevajoya berez serokatiye berez Abdullah Öcalan dest bekiriye ve pevajoya eğer ve treni kaçırmış bir hayatı da nema tişki usadı binin İca daxwaziyame ji ve devleti tutanı ji hükümet anı em dibêjin belki şey xwe bi serê xwe belki vicdanê xwe jî bi serê xwe dî serkevir bi rastî heger gedê wan jî heger wan jî êş û elem dîba nazû de bê çizimê çêkirba îjem hêvîdarin ew jî êşê xwe bi serê xwe vê pêvajo xera nebe û gelê Kurd ew jî ji bo çanda xwe kultura xwe zimanê xwe ji bo hebûna xwe tuzanê çimkî tu dîrokê ner heta rojayîro ê xwediyê vê erdnîgarê Kurd ê li vê derê jiyan bûne Kurd piştî 1005 sonra gelê Türk hatî vê derê ama îro ê vê qîmetê zanibe min e ne ji bo gelê Kurd û gelê Türk ji bo gelê Ereb ji bo gelê Arnavut ji bo gelê Laz ji bo gelê Çerkez em insanın yani em pevre jiyan bibin îcaz hêvîdarim evî dengê me wê her yê merteba jor û wê êşê xwe bi serê xwe de wê neke wê xeteliyê Türkiye jî nebe İran û Iraq û Sûriye em hêvîdarin wê pêvajoya her serî baweriya me jî bi gelê me heye bi rêxistina me jî heye bi serokê me jî heye vê tiştayê wê her serî zor spas حکومت گاوا ناویجه خو بیدن کریه پیواجو بریوا ناچه پیواجو تشونه خود مایه ختمیه تبه هلوسته حکومت چواد بینی البته حکومت امی گاوان پی با ویژناویتنی آخپاندنی خوشی امی لسر با خفن داخوازی می کم داخوازن جی دولتی جی خو ام نشان دادن جی بوینا گلی کرد گلک گاوات ناویتن جی طرف سرو کاپو دا لبر جوان دا گاو نا تابیت راستی جی دایی امی به دولتی با بدن آویتن گاوان و آخفاندن خوشی امی دواملی بخوازن دخوازی و چنه؟ دخوازی ما سرکتنا آپوی آزادی آپوی جبوینا گل امی آزادی آپو پیشکش دکن جبوینا آپو آزاد ببی گل آزاده زور سپاس اله والجا تی چه دخوازی بجی در حق دخوازین گلی کرد آزادیا گلی کرد آزادیا برز ابطال جلان دا ولا جيانا ما هرتشت ما تغير ما جونا ازاديه جونا قال ما جونا قال جهاني وسريدا سروق ابورا ام ازادي خوازن جونا ويا هرتشت ما وام كان ولا راجي ام ببن يك ام خوازن ببن يك شيش دستي ما هاتيه قلتن ام تبي جوانا ام بقرن
azadbûna me, keda me, xwarina me, tedrîsiya me, her tiştê me ji destê me girtine. Em ê bibin yek, em ê bibin girsekî mezin, nikarin me ji hev biqetînin. Em ê her tiştê xwe dest ji wan bigirin em ê. Dest kevin inşallah, em ê azadiya xwe jî bînin cî. Pirsgirêk nayê çareserkirin û bi çiva girê didin ev helwesta hikûmetê tê qebûl kirin gelo. Tujar kabul kirin serokatiya me çe gotiye se em jî pey wî em gelê Kurd ji bo serok em Serbiyayî. Ana hikûmet devletê hikûmetê gav navêje se tujar ev çareserî çê nabe. Mirov nikare tiştê zibî bine serziman. Ve gavê jî ana mirov dinêre ev pêşaroja me çi dibe çi nabe ew be nabe o vê gavê da gere dewletê ana gav bavêje evalê me yê nexweş zindanê dayene ew ke cezayê wan qediyan e wan bernadin ene gere statûya serokatî bîne ser ziman gere wî berdana yan jî diyalogê ke baş diyalogê ke resmî statûyê ke resmî gere bavêje ew jî qebûl nake dibêje ki PKK gere çek berde Mesela çekayekê. Mesela silah. mesela tujar çekanını ne? Tujar çekanını. Mesela Kurdaye. Azadiya Kurdaye. Eğer Kurd serokati azad nebese em tujar azad nabi. Yekê gulanê roja ketkar û karkerine lê betir tiştek din tu rojevê de ye. Pirsgirêkên karker û ketkaran jî yani karker û ketkar pirsgirêka xwe bi neçareserkirina pirsgirêka Kurd ve girê didin. Ev serê salek û nêzî salek û nîvê pêvajo hatiye destpêkirin lê pêvajo divan rojên dawî da nameşe. Li gorî daxwaza Kurdan nameşe. Kanûnên azadî û aştî nayên çêkirin. Diwarên azadiya gelê Kurd da gav nayên avetin. Tu çi dixwazî bêjî? Bele îro roja karkerên cîhanê ye, karkerên dinyayê ye. Roja karkerên dinyayê pîroz be. Karkerên dinyayê, karkerên Kurdistanê pîroz dikim. Karker ne qedereke? Karkerî sîstemeke, pergaleke. Pergaleke mêtinê ye. Mêtinkariyê ye. Ji bo ku karker karkeriyê xelas bibe lazım ku em şoreşeke civakî pêk bînin, şoreşeke bîrî pêk bînin, şoreşeke hişî pêk bînin. Hege ku îro pêvajoya çareseriya civaka demokratîk siz bûyî pêk nayê ji ber hişê dagirkeriyê ye, ji ber hişê vê pergala mêtinê ye, mêtinkariyê ye. Çimkî hiç nehatî guhertin. Her çok az dipeyvê dibêjin, tiştê xweş dibêjin, dibêje mê bikin, yasaya diguherînin li gorî xwe. Lê belê zagonan li gorî îhtiyacê karkera û Kurda hemû mirovê bindest naguherînin. Her tim riya ku wan bimêje, riya ku wan bibişêve, zimanê wan, çanda wan, hişê wan, keda wan bibişêve dihêle, ji xwe riyekê dihêlin. Ji ber wê gava navêje. Îro li rojhilata navîn şerikî cîhanê yê sêyemîn heye. Di vî şerî de dîsê mirovê bindest, mirovê karker, mirovên Kurd taybetî, mirovên feqîr wenda dike, berdêla didin. Lê hesabkîwer dikin ku piştî vî şerî jî dîsê yê mêtinkar bi ser kevin, dîsê yê feqîr mirovê bindest, mirovên Kurd dîsê xizmetê ji wan bike. Ji bo taybetê azadiya rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan û hemû girtiyên zindanan çi dixwazin bêjin? Helbete
Demeldest lazım ku girdiye zindana hemû derkevin. Girtiye zindanan suj nekirî ketin wê derê. Suj li ser wan hatiye barkirin. Li ser wan hatiye ferzkirin. Bi wî hewayî girtiye zindana 30 sale, 35 sale di zindana dene. Hê jî gelek hevalê me cezayê wan bi awakî kêfî der hukukî tê dirêjkirinê. Cezayê serok jî bi awakî hukukî tê der hukukî tê dirêjkirinê. Hal bikî pêşengtiya karkerên cîhanê, feqîrên cîhanê, Kurda hemû gelê bindest serok Apo ye. Yê ku wan xelas bike bîrdoziya serok Apo ye, hişê serok Apo ye, fikra serok Apo ye. Yê ku civaka li hev bînî jî dîsê fikra serok Apo ye. Heta ku serok Apo rizgar nebe, ev pêvajoya çareseriya demokratîk jî pêk nayê, nagihê serkeftinî. Meheqeq hişkê derkevê wan sabote bike. Di nav dewletê de du heb hişê heye. Yek dibe em hukukî çêkinê em li hev werin. Her çi qas ji mecburî bijî. Yek jî hişekî jî dibêje na. Lazim û ku hukukî Kurda çê nebe wekî berê em wan bimêjin. Çanda wan, rihê wan, hişê wan, zimanê wan, keda wan bimêjin. Şerê di navbêra va her du hişa de dewam dike. û ji ber vê hewayî hindik mayî ku ev hewldana serok ku 2 sal e ji bo çareseriya civaka demokratîk pêk tîne sabote bibe. Dixwazin sabote bike. Vê bi şerê Îran evgerê didin, berî wê bi şerê Sûrî evgerê da, wê sibê bi şer gîdirên evgerê bide. Lê berê Kurd ne bêçare ne. Kurd wê çareyekê bibînin, yê wenda bikin, yê ku di vî hişê dagirkeriyê de israr dikin, ew ê wenda bikin. Gelê bindest karkerên cîhanê û taybetî Kurd. Civaka Kurd pêşengtiya karkerên cîhanê dike. Roja karkerên cîhanê li hemû karkerên cîhanê û civaka Kurd gelê bindest pîroz be. Gavnayên avêtin ji bo vê pêvajoya aştî û civaka demokratîk hikûmet xwe tişûna xwe da sist kiriye û osekinan diye çima hikûmet gavan nabêje? Valla bi sed sala ya waye tim gava ji me dixwazin yalnız hükümet olarak herhangi gav ki nayabetin o pratikê de jî tişkî tune ana en gava mezin Selahattin evan girtiye mene en gavê mezin ev bûn ew jî nayabetin yani inşallah her tişt xweş be. Spas. Sağ olun. Hükümet gavan nabêje xwe bêdeng kiriye tişûna xwe da xwe sekinan diye çima hükümet van gavan nabêje gavên ku Kurd daxwast. Valla benim tüm mudame nemayi. Tüm mudame nemayi gerçekten yani ha. Mudame şükmenesem artık nemayi de. Yani em nema bawer dikin. û dixwazin tiştekî çawa çêbe hükümet gavê çawa bavêje? Oğlum xwaz gava belli ma zaten. Saro daxi o her şey zaten gavê beavitir mesela yani ha başka. Saro belli beavitir inşallah. Çima hükümet bêdenge wisa sekiniye tişûna xwe da di helwesta hükümetê çawa dibînî? Valla em hîviya xwe berdewam dikin yani em bu hîviya ile inşallah em duên evê di pêş da gavê baş bên avêtin. Yani evvel hükümet van girtiye me nexweş berde. Ondan sonra ji bo zimanê dayîkê perwerde van tişta bavêje evet tiştê baş bibin. Em bi hîvî ne yani em xwe bê hîvî nakin. Tevî ku rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan gav avêt PKK xwe fesek kir û gav hatin avêtin lê hikûmetê xwe bêdeng kiriye win vê bêdengiya hikûmetê ji bo gavnavêtinê çawa dibînin dinirxînin? Valla ji serî de yani bawerî tune yani nizanim yani hêviya min jî tune ye. Çima Zane hêvî tune hêvî hebe wextê gerek gav bê avêtin. Yani gav nê avêtin hêviyê mere dişke. Gavên çawa dixwazin? Mesela serok Apo gere pêşiyayê bê vekirin. Gere pêşiyayê bê vekirin ki aktifî siyasetê bibe. Yana ana hêvî û baweriyê nadin nere. Zor spas. Kurdan gelê Kurd, rêberên gelê Kurd gavan avêtin, xwestin
آشتی چه به آزادی وره وی ولاتی لی حکمت بدنگا گاوا نابجه تو چی دخوازی بچی؟ Vallahi یک عالی که آشتی نابه فقط فداکاری که هری مزن ریبره گل کردان نشان دا و کرد جی تفاهی پی ریبره خونه ریبره دولت گرک گاف باویجه یعنی چند روز بره جی سرکومار پرسین دبی ام و آشتی ام بشوپینن فقط پیگاوی وان تنیه ایجا لازم ام daha زیادتر ام خورد بکن daha زیادتر ام ve aştiye bparezin ya ne ve nabe yani çünkü aşti edi şarte fakat yak alici nabe زور سپاس spas hoş کتکار و کارکر داخواز خود تینن زمان لیل کردستان بهتر ام بیشن دروژه و کردان دا نه قبول کردن آنجی نه چاره سر کردن پرسکری کا کرده گاو ناین آبتن گاون آزادی و آشتی ناین آبتن وچت خوازم بیشن Ya Ali Kürt gelek gav abet. Her pevisti bir cihani le Ali Tirka gav nabet. Hem de hazın gav be abetin. Nem aşkı şer ne aşkı ama aşkı aştı ne insan bimrin ne insan ku evk be em de hazın aştı ki bir rumet şebe. Ali mabet le Ali on ne gav nabet ya ben ne kabul kir. Dost. تماشاوان جا ام به هفته جی گیشتن داویا برنامه خو مخواست ام لنرینا کارکر و کتکار و ولاتیان گودار بکن که در حق پیفاش ویدا چت فکرن ام وی اوای به هفته خاطر شد خوازن حتی برنامه کردن هر شاد